Pasai Aceh Utara. Pak jalan Cedera Ramah. Aceh Utara. Kamu dulu sih tak kamarin. Pahara makcik. Kau buka kata topping ah? Toting mau damang YouTuber tu. Bek, aku buka topping. Anak pu. Kakak kerja. Kadang-kadang nak merompak sana bekas sabu. Tu merompak sabunya merompak. Topping cik dengan kepala ha. Oh, Hana kena. Lang kena ma Keude ke. Wang teh kena pun dekat tapi. Pun dekat. Gimana pun dekat? Malam bu, tengah malam pun hambu tapi. Tengah malam macam bu? Ini kena nak ramai. Pun kalau kuda.